Andan keyinki 5-inchisi bu mulazamatul istighfar, istighfardı daim aytıp turu. İstighfardı daim aytıp turu adamdan oşol urmatlı bir tuğanım kembagalçılıktan kutkarıp adamны kursagын toyguzup ırıksızın keng kıla turgan şunday bir jakşılık ber. Egerde bir adam istighfar aytsa anın probleması çeçilet. Anın başında gamdары ketet. Kuday Taalam oşol adamdın ırıskısın urmatlı bir tuğandar genen kılıp koyat. Kuday Taalam Kur'an-ı Kerim'de aytat: "Faqul testagfiru rabbakum innehu kana gaffara." Sizler de Rabbinarga istighfar aytkıla, Kuday Taalam günahlarını geçirүүчү yursilis semaa aleykum idrara ve yumditkum bi amwalin ve banina ve yec'al lekum cennetin ve yec'al lekum anhara. Eger sizler istighfar daim aytsaňar, Kudayım asmandan sizlerge berekeli can jiberet, rızkıňardy köbeytet, perzentteriňerdi köbeytet. Demek Kur'an'da gelet da bir adam balası yok, kızı yok bolup atsa köp istighfar aytsın. Kembagal olsa köp istighfar aytsın. Kurgakçılık bolup rızkının joldoru buulup kalsa köp istighfar aytsın. İstighfar oşolordun bardığın getirip inşallah Kuday Taalam joluňardy urmatly bir tuğandar açat dedi. Mına uşul urmatly bir tuğandarım istighfar jönündө masele, anan masele oşent urmatly bir tuğanım emne gete berip wa aksir minel istighfar, istighfardy köp ayt dedi. Estağfirullahal azim. Peygamberimiz aleyhisselam urmatly bir tuğandar istighfardy köp aytkan. Bir emes bir gança ret aytkan. 100'den aytkan, 50'den aytkan, 60'dan aytkan. En kızığı namazdan keyin aytkan. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Salam aytkandan keyin estağfirullahal azim diye 3 ret istighfar aytkan. Ne üçün? Adamlar uğurluluk kılıp, zina kılıp istighfar aytat, tova kılat. Biroq bul adam namazdan istighfar aytkan. Antkeni oşol namazды Kuday Taalam buyurgan tertiptin özünde toluk okup namaz turguz aldın mı? Je namaz turguz albay kaldın mı degen mani de. Oşonduktan adam Kuday menin günömü geçirsin degen düşünük dayıma karmanıp hareket kılıp istighfar dayıma ayt jürүүsü millet boldu. Antkeni atenege urmat kılganda balkim urmatın oruna koy albay kaldık. Antkeni atenin urmat oruna koyuşu tele kıyın. Balkim bala çakabız men bolgan mameleler toora emes mamele kılıp aldık, istighfar aytiş gerek. Balkim sadaka bergende kiçine riya aralap ketdi köngülübüzdü, jılt etip ötüp ketdi. Balkim oşogo istighfar aytışыбыз gerek degen mani. فقال الرب عز وجل وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال أغفر لهم ما استغفروني رواه أحمد. Alem Kuday Taalam aytat, men özümün ululuğum menen, izzatım menen, kadır barık sıyım menen, jana darajamdın biyiktigi menen kasam içip aytam saga. Pendelerim istighfar aytsele gün özün geçire berem dedi. Şeytanga жооп berdi. İstighfar aytsele gün özün geçire berem dedi. Biroq sünkümünün istighfar aytkan kim var urmatly bir tuğanım? Günah kılabız, anan esten çıkıp kete beret. Günah kılab esten çıkıp kete beret, istighfar aytılıp. Oşoň üçin Peygamber aleyhisselam namazdan istighfar aytkan urmatly bir tuğanım. Demek daim istighfar aytkan öz hareket kılıp gönü başыбыз gerek. İmam Ahmad rivayet kılat. Wa an Safwan ibn Assal radıyallahu anhu قال Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem إن الله تعالى جعل بالمغرب بابا أرضه مسيرة 70 عاما للتوبة لا يغلق ما لم تطلع الشمس من قبله وذلك قول الله عز وجل يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل رواه الترمذي وابن ماجه. Ököten bizdeki İbn Mace bizdeki Kazvin, Tirmizi'deki Termez bizdeki. Aytat Hazreti Safvan ibn Assal aytat dedi, Peygamber aleyhisselam aytdı dedi. Allah Taala batış tarafta bir eşik kılıp koydu dedi. Anın genendigi 70 yıldık yol dedi. Tövbe üçün. Batış tarafta bir eşik kıldı. Anın genendigi 70 yıldık yol. Bir gündük yol 30 kilometre. Bol jol men esep degende. Hem 70 yıldık yol degen abdan gene. Bu degen genen degen söz. Yani men tövbe kılıp basam Kuday Taalam tövbamı kabul kılja, eşmatty kabul kılabı. Büt bollar tövbe kılsa men prosto kişi günahım tövbam kantip kabul kılja. Jok antip oturba. Bardığın Kuday Taalam kabul kılja. Bu degen söz adamlarga düşündürüş maksatında Kudaydın tövbe kılganda öçürüt bol tövbe degen kıtygılıp kalıp büntip anan batpay kalat degen söz yok. Tövbanyň bardığın Kudayım kabul kıla beret degen mani. La yughlaqu ma lam tatlu'u şemsu min qibalihi. Oşol batış taraftan gün çıkmayınca bu eşik jabılbayt deydi. Bu eşik jabılbayt deydi. Kuday Taalam Kur'an-ı Kerim'de aytkan bir söz var. Oşul söz mına oşul deydi. Yevme ya'ti ba'du ayati rabbika. Biröler aytatkanda
Kudayдын бар экенин бизге Кудайым өзү келип мен бармын деп айтып берсин. Же периштелер келип бизге биз Кудайдын элчиси айтып берсин. Же Кудайым бизге бир белги жөнөтсүн дейт экен. Дегенде ошол аят келип туруп, "Яума яти ба'ду аяти раббика." Шундай бир күн келет. Ошол күн келгенде сенин Роббуңдун, жараткан Кудайыңдын кээ бир аят белгилери сага келет дейт. "Ла янфау нафсан имануха лам такун амалат мин кабли." Ошондо мурдатан ыйман келтирбей, ошол убакытта ыйман келтирген адам ыйманын жардам бербей калат дейт да. Анткени ошондо жанагы эшик жабылып, күн батыштан чыкканда Кудайдын баарын анык билесиң дейт да. Уже көрдүң, уже кеч болду дейт. Анда ишенбеген бар ишенет. Фир'аун алейхи лаана эмне болду эле? Ыйман келтирди, бирок көргөн учурда кеч болуп калды. Мына ошондой аят келет сага дейт да. Урматтуу бир тууганым, Кудайдын аяты бар. Кудайдын аяты бар. Эгерде адамдын көзү тунук, көкөрөгү тунук боло турган болсо, ар ким нерседен Кудайдын аятын көрүп турат. Ошону көрө турган көз болуш керек. Анча жүрөк таза истикбар айтыш керек деген сөз болот. Акылдуу адамдар тегерегенин бардыгынан аятты, Кудайдын аламатын, Кудайдын бар экендигин көрүп билип турат. Өзүнөн көрүп билип турат, урматтуу бир тууганым. Ошондой аны билбеген адамдар коргоп жүрө берет. Ал келет, бирок ошол убакта ыйманды муртадан келтирбесең, ошол убакта ыйманың пайда бербей калат дейт. Ошол эшик жабылат, күн батыштан чыгат, өмүрүндө көрбөгөн нерсе болот, бирок бардыгы бүттү болот. Пайгамбарлардын дааваты эгерде карап көрө турган болсок, кандай даават кылган булар өздөрүнүн коомдоруна деп Куранды карай турган болсок, анда бардык пайгамбарлар өздөрүнүн үммөттөрүн, элдерин истигфар айтканга, Кудай Тааламдан күнөөлөрдүн кечирилүүсүн тилегенге, ошондой эле Кудай Таалама тооба кылганга чакыргандыгын көрөбүз. Мисалы үчүн Нух алейхиссалам пайгамбар алейхиссалам айтат өзүнүн коомуна: "Факулт истагфиру раббакум иннаху кана гаффара." Нух сүрөсүнүн 10 аятында келет. Мен айттым дейт. Роббуңарга истигфар айткыла, Кудай Тааладан күнөөңөрдүн кечирилүүсүн тилеп дуа кылгыла. Кудай Таалам албетте күнөөлөрдү кечирүүчү дейт. Мына ушул күнөөлөрдү айтып истигфар айт деген сөзү тооба кыл деген маани келип чыгат. Ошондой эле Худ алейхиссалам өзүнүн коомуна айтат: "Ва я кавм истагфиру раббакум ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم إدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين." Hud suresi 52 ayetinde: "O menin qoomum, o menin elim jurtum, Robbuңарга, Кудай Таалама истигфар айткыла, жана Кудайга тооба келтиргиле. Эгер истигфар айт тооба келтирсеңер, Кудайым силерге асманды бир канча ирет жиберет, кайра жиберет, силерге байлык, рызкы берет. Ваязиткум кувватан иля кувватикум, күчүңөргө күч, кубатыңарга кубат берет." Демек бир адам ооруп аткан болсо, жалсыз болуп аткан болсо, күчүнө күч алгысы келсе, кудуретине кудурет алгысы келсе, кубатына кубат алгысы келсе, бул адам истигфар айт тооба кылсын. Ошондой эле асмандын жердин берекесин кааласа, байлык каалай турган болсо, рызкысы көбөйгөндү кааласа, бул адам дагы истигфар айтып, Кудай Таалама тооба кылсын, урматтуу бир туугандар. "Вала татаваллау мужримин", жана дейт, күнөөкөр болгон абалда менин жолуман баш тартып кетпегиле дейт. Мусулман адамдар тооба кылыш керек. Тооба кылбастан туруп күнөөкөр болуп, арак ичип, зына кылып, сойкулук кылып, алдап, итаат кылбай күйөөлөргө, ата-энени урматтабай, сыйлабай, күнөө иштерге кирип, интернеттен, телевизордон жаман нерсени көрүп, силер мужрим болгон абалда менден баш тартпагыла, анте турган болсоңор, түбөлүк тозокко калып каларсыңар деген аянычтуу буйрук келет. Ошондой эле Салих алейхиссалам, Салих деген пайгамбарыбыз да айтат өзүнүн коомуна Худ сүрөсүнүн 61 аятында: "Фастагфируху сумма тубу илейхи инна рабби карибун мужиб." Аллах Таалага истигфар айткыла, Кудай Таалама тооба келтиргиле, албетте менин Роббум баарыңарга жакын жана дуаларды кабыл кылуучу дейт. Шуайб алейхиссалам дагы өзүнүн коомуна айтат: "Вастагфиру раббакум сумма тубу илейхи инна рабби рахимун вадуд." Кудай Таалама Роббуңарга, Роббубузга истигфар айткыла, жана андан кийин Кудай Таалага тооба келтиргиле, албетте менин жаратуучу Роббум ырайымдуу дагы, биздин бардыгыбыз жакшы көрөт дейт Худ сүрөсүнүн 90 аятында. Мына ошондой эле Адам
алейхиссалам, урматтуу бир туугандар, ошол тооба кылгандыгы туурасында Кур'ани Каримде ошол жанагы аятты бизге баяндап берген. Айтат го, пайгамбарыбыз Адам алейхиссаламга ушул дарактан жебе деп тыюу салынгандан кийин ал дарактан жеп алат да, ал дарактан жеп алгандан кийин күнөөкөр болуп калгандан кийин пайгамбарыбыз алейхиссалам, атабыз Адам алейхиссалам пайгамбарыбыз эмне тооба кылат? Мына ошол тообасы аталарды балдар ээрчиш керек деген урматтуу бир туугандар маани.